hivi, tunapenda kusema hivi, sisi kama vile wazalendo, sisi kama vile wenye kusimamia wazalendo, tunasema kwamba serikali yetu iko na serikali inaweza kusinzia, lakini serikali hailalaki. Serikali inaweza kusinzia, lakini serikali hailalaki yetu. Serikali yetu hailalaki. Kama tulipata shida kidogo kule, tukapigwa na madrone, tukapigwa na nini, zile drone tunakuwa na za kupindukia zile zabo. Pardon. Ukote beni yangu ndio. Mnajua vita ambavyo huyu alikufa huyu. Na bambi ilikuwa le 16. Balikuja kutuatake. Mimi natoka banani atake pale Makobola, mimi natoka narudia kidogo, nafika hapa Munene, nafunga. Banakuja kuniatake Munene. Maforsi za gouvernement zinanikuta pale. Tunafanya contre-attaque. Tunafuata adui milima yote ile. Tunafuata adui. Kuko jeshi wa ndugu leta. Msiweze sema ama walikuwa huku tu walikuwa na labda ndio jeshi la Kongo. Leta alituma jeshi. Na leo jeshi iko inaenda na piga sasi zote. Donc leo baliacha mamaiti Lubelele mumilima ya Kigongo, mumilima ya Makomora, mumilima ya Munene, mamaiti Lubelele bakacha banatupa, bakashuka mpaka Makomora. Tukabafuata mpaka Makomora kupiga na kubavusha, kubapeleka Uvira. Na tunajua kwamba leta yetu pamoja na jeshi, pamoja na wazalendo, tuko pamoja, tuko mujitihada za kuendelea na vita. Na mpaka tutapeleka kule kwenye rebellion ilitoka, kwenye vita ilitoka, na njoo kwa tuko naenda. Na mwese hii niko na warasire, kama uko na ndugu yako, mimi napenda kuwaambia hivi, batu watatu, napenda niwaambie batu watatu wabaya sana, bagarso watatu. Ni wataje? Bagarso watatu ni wabaya sana. Na wale bagarso watatu ni watoto wetu. Wale bagarso watatu ni watoto ya Fizi. Nitawatajia wale bagarso watatu. Garso wa kwanza ni Joseph Kabila. Ule ni mchawi, ni shetani na shetani. Garso wa pili wenu ni Nehemia. Njoo anakuja kuwaua hapa, Mule machagua hapa, lakini leo faida ya kubachagua ni kuja kuwaua. Garso watatu ni Lobonga vya Ombe. Hapa bagasu watatu hapa, bagasu wabaya sana. Najua mko naongea nabo, najua mtawaambia, najua kama kumarezoso sio vile kunasema hapa, batasikia. Basisikie. Nasema bagasu watatu hapa, ndio bagasu wanaharibu nchi hapa. Les mauvais conseillers Joseph Kabila, na ye, mnajua kama Joseph Kabila anaharibika na bangi. Fumeur de chanvre. Kama uko na kaa derrière fumeur de chanvre, vimasikio tunabisha vimba hivi. Si ni kufuta bangi. Unasaidia kufuta bangi, asema unasaidia nani? Fumeur de chanvre moja hivi. Hapo mnamwambia sana Joseph Kabila atafika hapa. Afika hapa kufanya nini hapa? Akifika hapa kama yeye kuna nguvu, nilikuwa namwambia hivi, hapa angekunywa mai hapa. Angekunywa mai mwete kama angeingia mtandao. Angepigwa vita za saa zote na wakati wote. Na niliwaambia, niliacha na baraga hapa mimi. Nasema naenda huku sababu adui asifike hapa. Niliacha na baraga pale. Kama mnakumbuka. Naenda kule sababu adui asiingie hapa. Na ile kitu ambayo niko napenda kusema, napenda kuwaambia hivi, si
sisi wote, napenda nimalizie sasa na kusema kwamba hii yote ni jeunesse, hii yote ni jeunesse. Kule wako nafanya banafika mumukini wanakamata bashene, kukamata bashene, kukamata kwa nguvu, wanapeleka ku formation. Sisi hatutafanya vile, sisi hatutafanya vile. Sisi tunaomba wajene, nchi yenu ndio inavamiwa. Nitabambia hii politiki ya hii nchi kisi iko en 2009 tulisinye makoro pale Goma, makoro de paix. Kama mnakumbuka ile conference de paix tulifanya Goma, sisi tulikuwa basinyatero bale makoro ya Goma, na wakati tulisinyele makoro Goma tulisinyele yuluyulu sisi magrupu arme. Lakini sasa gouvernement ya bwana Kabila Joseph ikabebana na wale watu wa CNDP, c'est-à-dire watu wa Rwanda, bakabebana kwenda kufanya makoro secret Addis Abeba. Kula Addis Abeba walienda kufanya makoro. Kuko article moja, hii ndio nitawatajia tu, inasema hivi: il faut gouvernement ya Congo ipatie CNDP Nord Kivu na Sud Kivu baigere pendant 8 ans. Sio kama mnanielewa vizuri. CNDP igere Sud Kivu na Nord Kivu pendant miaka 8. Na benye mwele miaka 8, benye batakuwa ba gouverneur na ba vice gouverneur bakuwe batu bakutoka kule ngambo. Benye batagere ma service frontalier za mingi banapasha kuwa batu ba ile rase ya kutoka ngambo. Na après 8 ans ndio gouvernement Kinshasa sasa ikuye huku yaanze kushere zile province. Après miaka 8 unaona kwenye bako naenda, c'est-à-dire après miaka 8 ndio bataonyesha watu waseme no, munaona jinsi tunabashere mzuri, il faut mujikate mukue republique yenu. Donc ile iko mécanisme ya kupeleka watu vers la balkanisation. Il faut pas faire comprendre batu, baeleweshe batu pendant miaka 8 mtu akushere miaka 8 anakutawala. Unazani Aisha ingiza vitu vingapi? Anaingiza morale gani? Unaona vile ile ndio yenye Joseph Kabila balifanya maakoro na CNDP. Parce que hii yote ma rebellion kunafanyika huku ku este. Chef wa hii ma rebellion, initiateur, mwenye alipewa mission na ba imperialiste ni Joseph Kabila pamoja na Kagame. Pour que Kongo ifanye nini? Kongo igabuliwe. Mission Kongo igabuliwe este ya Kongo parce que ni scandale géologique. Alors bale batu bageni batawale yuru ya Bulongo, na hapo bale ba imperialiste ba mwizi bakuya baingie chini ya Bulongo. Voilà mission kisi iko, mais mission inaishwe. Mission inaishwe juu ya nini? Inaishwe sababu wakati Tshisekedi anakamata pouvoir balimwachia ile kitu kumeza. Mnalifata vile? Balimwachia ile kitu kumeza. Toute vérité n'est pas bonne à dire, lakini tabafungula masikio mjue. L'ennemi de problème. Balimwachia kumeza sema wewe mettre en application hii makoro yetu kufanya na CNDP. Upatie M23. Est-ce qui dit CNDP ndio M23? Kama unasikia M23, c'est-à-dire ni ma revendication ya makoro ya le 23 mars 2009. Il est à CNDP. Alors, bakamwachia ile document à mettre en application. Alors, inaonekana kwamba murenye yake yeye akuuzisha Bulongo, mwenye anauzisha Bulongo ni mwenye anakula nyuma yake. Unaona rize yake. Na wakati rais watu walifanya kuangalia, akaangalia, akasema non plus. Siwezi uzisha hata santimetre moja ya Bulongo. Na katala kumetra na application zile accord. Akakatala. Ndio maana Joseph Kabila akaambia ba M23, il faut tumupige
vita kumoblige afanye nini? Twende kumakoro, akubali ile akoro. Ndio maana ya hii vita. Bako napiga akubali ile makoro, bapewa miaka 8 bajere Nord Kivu na Sud Kivu. Eske tutakubaliana ile? Mnakubali ile? Apana ile Basambo sasa wako na bambia hapa Basambo sasa ya yulu sema hapa si hivi na hivi, hivi na hivi. No! Kuko nede problem kitu ya ndani sana ndio iko nabambia hapa. Na wakati alikatana ile ndio bakaanza kumpiga vita.